Ibyo mwaramutse neza mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza uri Imana abane namwe gisha Imana mu byo mukora byose turagarutse kuri wa mbere mu makuru n'ibiganiro biramutse bivugwa in region info aho tubana umunsi ku wundi mu biganiro makuru bigiye bitandukanye tugenda tubategura kandi tubagezaho. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibitero bikomeje kumvikana mu bice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo biri kugira ingaruka ku baturage kandi yemeza ko ibyo bitero biri gukorwa n'abarwanyi ba 23 ikanagirwamo uruhare n'ingabo z'u Rwanda. Warikari nanone muri Kivu y'Amajyaruguru biravuga ko naho hagaragaye indege z'abarwanyi ba AFC 23 ibyongeye guteza ikibazo cy'umutekano muke ndetse n'ubwoba bukabije. Mirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje guhitana benshi barimo n'abaturage. Ni mu gihe bivugwa ko imirwano yongeye kumvikana mu gace ka Murima, ingabo za leta ya Kongo zongera kugenzura Puezero, naho ibindi bice nabyo bivugwamo imirwano. Turaza kuba tubigarukaho. Amabuye y'agaciro muri Rubaya ndetse n'andi mu tundi duce yongeye kuri Koroza, ni mu gihe bino bice bimaze iminsi nabyo bivugwamo imirwano gusatirirwa ndetse bigaragara ko hari ikibazo. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kugaragara cyangwa se kwivanga muri kino kibazo cyo muri kano gace, nabyo turaza kuba tubikomozaho turebe uko byifashe. Hamwe rero namwe mukande subscribe, like, share ibitekerezo byanyu n'inyunganizi turabyakira bajya muri group yacu WhatsApp ya Songa Mbere. Murareba link twabashiriye munsi muri comment, aho twabashiriyemo link iza kubafasha kugira muri group yacu ya WhatsApp, ubundi twazajya turushaho kugenda tubana agatanu kuri gatanu. Tufite n'andi makuru agiye atandukanye bimwe bikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Reka duhere ku bijyanye n'indege zirimo zirafugwa kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu by'ukuri ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Bivugwa ko ibikorwa bifatwa nk'ubushotoranyi, kutubahiriza amasezerano ya Washington, kurenga ku masezerano nanone mu by'ukuri ya Doha. Ibi byose bishobora kuba ngo bigaragaza neza cyangwa se bifatwa nko guhembera umwuka w'intambara mu bice bigiye bitandukanye. Warikare ubwoba bukomeje kugariza abaturage batuye Kisimba ndetse ni muri Waluyungu. Ibi rero bije bikurikira amakuru amaze iminsi avugwa aho muri Kivu y'Amajyepfo bitero by'indege byibasiye bice birimo Baraka bihitana abaturage. Indege za TB Square nk'uko bitanga TB2 Prito, ntabwo ari TB Square ya TB2. Izi ndege z'abarwanyi ba FC23 hagati ya tariki 5 ndetse na tariki 4 nibwo bino bikorwa byavuzwe, ariko kandi nanone bikomeza kumvikana muri tuno duce two muri Kivu y'Amajyepfo kugeza ubwo igisirikare cya leta ya Kongo gisohoye itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi mukuru w'ingabo za leta ya Kongo, Lieutenant Colonel Marcus Kaymongoba, watangaje yuko bino bikorwa bimaze kuba indengakamere kandi bigize ubushotoranyi kurenga ku byemeranijweho ndetse no gukomeza kongera umwuka mubi. Uyu atangaza ko ibitero byagize ingaruka cyane kuko byahitanye abaturage ndetse bikomeje no kwibasira uduce tumwe na tumwe turi muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Mikenge n'ahandi. Ibi kandi ngo bikaba byaragize uruhare mu mfu z'abaturage bagiye batandukanye, gusenyuka kw'ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo amazu y'abaturage ndetse n'ibindi nk'uko byatangajwe. Hanyuma no muri Warikare naho byagarutsweho nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gishyize itangazo n'umucyo ku byavugwaga ho muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga ko abaturage bo muri groupement ya Waluyungu ndetse naho bita Kisimba, zimwe muri groupement zerere muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, batangaje ko bafite impungenge kandi zikomeye cyane kubera indege zitagira abapilote zongeye kugaragara muri kino kirere z'inyeshyamba za FC23 zizenguruka muri utwo duce kuva mu gitondo ku munsi w'ejo kugeza mu by'ukuri na n'ubu indege zikaba zakunze kugenda zigaragara muri utwo duce. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ayo matsinda yombi avuga ko izo drone zatangiye kugaragara mu kirere guhera ahagana saa 9 za nijoro. Ibintu bikaba byaje gutera ubwoba bukomeye cyane ndetse n'ihungabana ridasanzwe mu baturage. Aho bita Waluyungu, drone yagaragaye izenguruka mu kirere cy'aka gace, aho bita za Ngenga, aho bita za Kayirenge, aho bita za Buhimba, ngo ni tumwe mu duce two muri groupement ya Waluyungu hagaragayemo nyine drone. Aho bita Ngenge, Kayirenge ndetse naho bita Buhimba ni imyanya yagaragayemo rero zino drones nk'uko bitangazwa n'abaturage.
nyuma y'umunsi umwe habaye ibitero byagabwe ku birindiro by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe ya Wazalendo berereye aho bita Buhimba ndetse na Munda ni mu gace kamwitwa muri grupuma ya Kisimba, naho drone zagaragaye mu karere mu gice cya Mpeti ndetse n'aho bita Minjenje, naho drone zizi nyeshyamba zongeye kuhagaragara. Bivuga ko bishoboka ko drone zari ziri muri patrouille cyangwa se kugenzura niba nta ngabo za leta ya Kongo zirimo zirasatira iyi myanya, bikaba byakorwaga rero na zino nyeshyamba. Gusa ibyo nabyo ni bikekwa, ntago bizwi neza impamvu nyamukuru ihagurutswa ry'izi drone zikomeje gukanganya abaturage. Abayobozi b'imiryango gakondo yo muri aya matsinda basabye inzego z'umutekano gukaza ingamba zo kwicungira umutekano nk'uko babitangaza ku kuzenguruka kw'izo drones mu kirere cy'utwo duce twa Walikale bishobora kuba biri mu mugambi w'inyeshyamba wo gukora ubushakashatsi ku biniro mbere na mbere by'ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo, ko bivuga ko bashaka kuba bifuza kwagaba ibitero. Ni ikibazo kimwe kirarushaho kugaragaza uko umutekano ukomeje kuba muke muri tuno duce twa Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ku bijyanye n'itangazo ry'igisirikare cya leta ya Kongo ku biri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo, igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyasobanuye ko hakoreshejwe drone z'intambara zo mu bwoko bwa TB2, aho igisirikare cya leta ya Kongo kivuga ko ibyo bitero byakozwe n'ihuriro ry'umutwe wa 23 mu duce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo rigenewe itangazamakuru ryashyizwe ahagaragara umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo FARDC ku rwego rw'icyicaro gikuru yatangaje ko ibyo bitero byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage, bikaba byarateje impfu ndetse n'ibyangiritse byinshi ku mitungo y'abaturage b'abasivile. Yamagana yivuye inyuma y'ibyo bikorwa mu izina ry'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse basaba isi yose n'amahanga guhagurukira bino bikorwa. Yavuze ko mu mujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habaye ibindi bitero bikomeye byahitanye abantu benshi ndetse bikomeretsa abandi, nubwo imibare nyawo y'abahitanywe n'ibyo bitero itaramenyekana neza kugeza igihe iri tangazo ryasohokaga. Igisirikare cya Kongo kivuga ko iki gitero cyiyongereye ku bindi bikorwa cyita ihohoterwa rikorerwa abasivile byagiye bikorwa na zino nyeshyamba. Ari tangazo rivuga ko FARDC yamaganye ifatwa ry'abasivile mu duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko urubyiruko, aho bashinjwa gukorana n'ingabo za leta ariko bakajyanwa kuba inyeshyamba. Ibyo rero ingabo za leta zikaba zabyamaganye. Tuvuye kuri ibyo, ibijyanye n'amabuye y'agaciro bikomeje guteza kuvuga kwa benshi. Ibi rero bikaba biri mu byaje kuba bigarukwaho, byagarutsweho rero nanone nyuma y'uko kuri ubu ngubu Bukavu ndetse n'ibice nka Rubaya bikirimo bivugwamo. Inkuru yashyizwe hanze na Al Jazeera ngira ngo nayo dusuzume icyo iyi nkuru yavuze cyangwa se yavugaga, dore ko Al Jazeera yagarutse kuri byinshi itangazamakuru bikomeye. Bukavu, Repubulika Demokarasi ya Kongo, bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bamwe mu bacuruzi b'ibigo byo mu Rwanda, aho ivuga ko bafashije mu gutera inkunga umutwe wa M23 ukora mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu bice by'intambara. Ibi bihano bigaragaza ko amahanga agenda arushaho kwita ku ruhare rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu gukomeza amakimbirane muri kano karere gakungahaye ku mutungo kamere, dore ko bivugwa ko amabuye y'agaciro afite uruhare runini cyane mu gutuma uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kugarizwa n'ibitero by'inyeshyamba ndetse n'ibibazo by'intambara. Ishami rya leta ya Amerika rishinzwe umutungo n'imari US Treasury ryatangaje ko ibi bihano bigamije guhagarika imiyoboro ikoreshwa mu kwambutsa amabuye y'agaciro ava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe, kugira ngo amafaranga avuyemo afashe umutwe wa M23 ushyikiwe n'u Rwanda nk'uko Amerika ibivuga. Abafatiwe ibihano ni Jean-Marc Kalima, perezida wa Gasabo Gold Refinery, na Bosco Kayobotsi, umuyobozi mukuru w'icyo kigo. Ibigo byafatiwe ibihano na Gasabo Gold Refinery Limited. Ibigo byafatiwe ibihano nanone harimo Bugambira Mines Limited, Wolfram Mining and Processing Limited na Rwinkwavu Mining Corporation Limited, byose bikora mu Rwanda nk'uko na kino gitangazamakuru cyabishimangiye. Mu itangazo ryaje gushyirwa ahagaragara, Minisiteri y'Imari ya Amerika yavuze ko M23 n'abayishyigikiye bakoresha umutungo kamere wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mutungo kandi ukaba wakagombye kugira akamaro abaturage ba Kongo, ariko ukaba wifashishwa mu bikorwa byo kugura intwaro, guhemba abarwanyi ndetse no gukomeza intambara, bimwe mu biteza ibibazo bikomeye cyane by'ubutabazi.
Ubu zimwe mu nkuru zitangazwa kuri iyi ngingo, Dadi Sale ni umwe mu mpuguke mu by'ubukungu yakorera i Kinshasa, ngo yavuze ko amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo amaze imyaka irenga 30 ashingiye cyane ku guhatanira umutungo kamere, aho yagize ati nta gushidikanya intambara tumaze imyaka 30 tubona mu burasirazuba bwa Congo zishingiye mbere na mbere ku nyungu z'ubukungu. Yongeye ko ibihugu bikomeye bikunze gukurikirana inyungu zabyo mu turere tw'intambara. Atanga urugero rw'intambara y'Uburusiya muri Ukraine ndetse na politike ya Amerika muri Venezuela. Leta ya Amerika ivuga ko umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo wakagombye guteza imbere ubukungu aho kuba intandaro y'intambara, kandi ko guhagarika ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro byafasha ubucuruzi bwemewe ndetse no kurinda umutekano w'ibikoresho by'ibanze bikenerwa n'inganda zo ku isi. Sale yavuze ko ibi bihano bishobora kugaragaza impinduka mu buryo amahanga abona uruhare rw'u Rwanda muri aya makimbirane. Ati umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo umaze imyaka myinshi usahurwa, haba mbere y'ubwigenge ndetse na nyuma yabwo. Ubu gusahura bikorwa cyane binyuze mu bakozi cyangwa se imitwe ikorera abandi. Ku baturage benshi ba Congo, ati ibi bihano bifatwa nk'ukwemera ku mugaragaro ibyo bamaze imyaka bavuga. Nasto Sadiki utuye mu mujyi wa Goma yavuze ati twishimiye ko Amerika itangiye gusobanukirwa amayeri u Rwanda rukoresha ku butaka bwacu. Twababajwe cyane nuko umutungo kamere twahawe n'Imana wakomeje kuba intandaro y'imibabaro yacu biturutse ku bihugu bishaka kuwikubira. U Rwanda ariko ruhakana ibyo birego, ruvuga ko mu by'ukuri ibyo rushinjwa ari ibinyoma nta shingiro bifite. Abayobozi b'u Rwanda baba bakomeje guhakana ibirego bibahuza n'ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro cyangwa se no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ariyo za M23 ndetse n'ubwo bucukuzi bw'amabuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ngo yavuze ko ibihano bya Amerika bibogamye kandi bidafite ishingiro. Uyu ngo yanashimangiye ko ibihano byonyine bidashobora gukemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, ahubwo hakenewe n'izindi ngamba zigomba kugenderwaho. Yavuze ko ibihano byari bihagije kugira ngo amahoro aboneke. Intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo iba yararangiye kare iyaba ibihano byari bihagije, kandi ko igisubizo kirambye gisaba uruhare rw'ibihugu byose byo mu karere. U Rwanda rwagaragaje ko rutemera ibivugwa. Hari ibimenyetso byagiye bishyirwa hanze nubwo u Rwanda ruhakana ibi birego. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango Global Witness ngo baba baragaragaje ko amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeje kunyuzwa mu bihugu byo mu karere mbere yo kugera ku masoko mpuzamahanga, kandi u Rwanda narwo rukavugwamo. Global Witness yo yavuze ko ubushakashatsi bwayo bwagaragaje isano hagati y'ibirombe byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'imiyoboro yohereza amabuye y'agaciro hanze y'akarere, kandi ko ibigo bike ari byo bigenzura igice kinini cy'ubwo bucuruzi. Uyu muryango uvuga kandi ko ayo mabuye ashobora kugera mu nganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa ku isi yose. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko nyuma y'uko M23 ifashe agace ka Rubaya mu 2024, toni nyinshi za kolota zikomeje kujyanwa mu Rwanda buri kwezi, nk'uko iyi Global Witness ibivuga. Ivuga ko hari ibimenyetso bifatika bigaragaza neza ko ibyo bikorwa byakozwe. Amerika ivuga ko guhagarika ubu bucuruzi butemewe ari ingenzi kuko butera inkunga imitwe yitwaje intwaro, bugateza imirimo y'agahato, ihohoterwa ndetse no gusubiza inyuma ubucukuzi bwemewe. Bivuze ngo bavuga ko bino bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe biramutse bihagaritswe biri mu bishobora gutuma ibibazo by'intambara n'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Congo bishobora guhagarikwa, ndetse n'ibibazo bikomeje kwibasira abaturage. Kinshasa ifite uko ibibona ndetse n'inyeshyamba za FC23 bafite uko babibona. Hari ibyo bagiye batangaza, nk'uko iyi nkuru ya Al Jazeera yakusanyijwe igaragaza uko buri ruhande rubitekereza cyangwa se uko rwagiye mu by'ukuri rubifata. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku ruhande rwayo yo ngo yakiriye neza ndetse yishimira ibi bihano, aho yavuze ko bishimangira ibyo imaze igihe ishinja u Rwanda byo kungukira ku mabuye y'agaciro ava mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba.
umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya yashinje u Rwanda kungukira mu mutungo wa Congo, aho yagaragaje ko rufite ubushobozi bwo gutunganya amabuye y'agaciro kandi rudafite umusaruro uhagije w'ayo mabuye ku butaka bwarwo. Ku rubuga X yanditse ko u Rwanda rwabaye umuhanga mu gusahura, kuba umuhuza ndetse no guhisha umutungo ukomoka ku bwicanyi, gufata ndetse no kumena amaraso no gufata ku ngufu bijyana n'ibyo bikorwa bitemewe. Ku rundi ruhande, umutwe wa M23 uhakana ko wungukira ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, uvuga ko ubucuruzi cyangwa se ubucukuzi ari bo ubwabo bayagurisha mu gihe abarwanyi babo batanga umutekano hafi y'ibirombe. Kambere Muyisa Lumumba, umuvugizi wa guverineri washyizweho na AFC M23 Igoma, yatangaje byinshi. Mu byo yabwiye Al Jazeera dukesha inkuru, ngo yavuze ati ntabwo dufite inyungu iyo ari yo yose mu mabuye y'agaciro. Icy'ingenzi kuri twe ni ukubaho neza kw'abaturage. Turwanira ko abaturage bagira umutekano no kugira inzego zikomeye aho kugira abantu bafite imbaraga. Nubwo igitutu mpuzamahanga ku Rwanda gikomeje kwiyongera, Dadi Saleh avuga ko ibintu bidakwiye guhisha inyungu za politike mpuzamahanga ziri inyuma y'amakimbirane. Ati abayobozi b'u Rwanda bari bafite uburenganzira bahawe na Amerika bwo gukora ibyo bashaka, ariko abanyekongo ntibakwiye gutekereza ko Amerika ariyo gisubizo cyonyine. Ni kimwe mu bisubizo kimwe mu Bushinwa n'ibindi bihugu. Tugomba kwiga gukemura ibibazo byacu ubwacu. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bamwe mu banyekongo bumva neza rwose ko ibibazo bidakwiye kuza ngo bikemurwe n'Ubushinwa, bikemurwe na Amerika, atari ibibazo by'Abashinwa, ari ibibazo by'abanyekongo, ahubwo aribo bakwiye gufata iya mbere mu gukemura kino kibazo kugira ngo mu by'ukuri kibashe kuba cyakemuka. Ibi rero bikaba bije bisatira ibibazo by'imirwano bikomeje kugenda byumvikana, kwiyongera kw'ingabo ndetse n'ibijyanye no kongera ibikoresho. Ubu tuvugana bivuga ko ibice bya Bukavu, ibice bya Baraka, ibice mu by'ukuri zo muri Masisi bikomeje gusatirirwa ku buryo budasanzwe n'ibitero ku ruhande rw'ingabo za leta ndetse n'inyeshyamba, nk'uko bigarukaho cyangwa se bikomeza kugenda bitangazwa. Bivugwa neza ko mu 23 yifatanyije na Twirwaneho ndetse n'imitwe nka Red Tabara bagiye bagaragaza cyangwa se bongeye kwerekana ishusho yo kugaba ibitero mu bice bya Baraka ndetse no muri za Fizi. Ariko kandi nanone bikavugwa neza ko cyangwa se bigatangazwa yuko hejuru y'ibyo aho bita na Muburu hafashwe ibyagaragaje cyangwa se ibyongeye kwerekana ishusho neza yuko cyangwa se ishusho igaragaza yuko muri kano gace ka Kaziba naho inyeshyamba z'umutwe wa AFC mu 23 zimere nabi kubera ibitero byagabwe muri ino myanya cyangwa se byerekejeyo, byakozwe mu by'ukuri n'abarimo cyangwa se nabo bigaragara ko mu by'ukuri ari ingabo za leta. Kugeza kuri ubu ngubu rero bigaragara ko mu by'ukuri imirwano irimo iba, isi yose ikomeje kuvuga ko ari imirwano cyangwa se ari urugamba rushingiye ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nk'uko byagiye bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bigarukwaho kugeza kuri ubu ngubu. Nanone kandi bikavugwa ko ibi AFC 23 uruhande rumwe ibyemera, urundi ruhande bikaba byaragiye bivugwa ko cyangwa se byagiye bitangazwa ko mu by'ukuri byagarutswe ko inyeshyamba ntabwo zibyemera. Nanone ibi bikomeza gufatwa mu by'ukuri nk'uburyo budasobanutse bwibera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iba rero ikaba ivuga ko hafashwe ibihano rero byafashwe. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yo ikaba yaravuze ko ari ikimenyetso simusiga kigaragaza cyangwa se cyongera kwerekana ko ibyo yavuze ari ukuri, ndetse ibihugu nka Amerika bikomeje gushyigikira ndetse no kwemeza ko ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Congo yagiye ivuga kuva kera ari ukuri. Kugeza uyu munsi bikaba bigaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaba itangiye kumva cyangwa se kumenya neza ibibazo abanyekongo bari bafite.
ngaho nguko rero ngibyo bimwe mu byari bikomeje kugenda bitangazwa, ngibyo bimwe mu byari bikomeje kugenda bigarukwaho kuri uyu munsi wa none, kuri wa mbere. Mu by'ukuri dukomeje kugenda tubakurikirana amwe mu makuru n'ibikomeje kugenda bitangazwa, kandi subscribe cyangwa se sabone kugira ngo urusheho kugenda ubana natwe. Ni Religion Info, nge ndi Bosco, tukomeze kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bigenda bijya ahagaragara.